Last honor, salute. Scout, promise. On my own, I promise that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people at all times, and to obey the Scout law. And Scout. One, two, three. Thank you, Botswana Cricket Association. You want to make a cricket the time. You are looking at our game. Yes,
Jesu ke yena wa mathomo, Jesu ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Alpha le Omega, Jesu ke Alpha le Omega. Alpha le Omega, Jesu ke Alpha le Omega. Ruri ke yena, Ruri ke yena wa mathomo, Ruri ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Ruri ke yena, Ruri ke yena wa mathomo, Ruri ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Alpha le Omega, Jesu ke Alpha le Omega. Jesu ke yena, Jesu ke yena wa mathomo, Jesu ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Jesu ke yena, Jesu ke yena wa mathomo, Jesu ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Alpha le Omega, Jesu ke Alpha le Omega. Ruri ke yena, yena wa mathomo, Ruri ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Ruri ke yena, Ruri ke yena wa mathomo, Ruri ke yena wa mafelelo ke Alpha le Omega. Alpha le Omega, Jesu ke Alpha le Omega. Jesu ke sebaka sa mopiano a re lapeleng ba gaetso modimo rra re rata gore baka lebaka la gore ko modimo le nako e ntseng jaana kgosi ya galelang modimo aka re mo tirelong ya barwadio kgosi ya galelang lesole le ngwana wa lone kgosi ya galelang modimo aka yo a mathote re segofatsa motse ona modimo aka o re ba mo go one modimo aka motse wa tetero kgosi ya galelang wa re dumelang re sologela modimo gore lengwe la malatsi modimo aka ba tla thetoga modimo aka ba tshwana le bangwe modimo aka ba hira ba bolokwa re rapela ka lebitso le le maatla o tshela Jesu bana tsa a tsere amen a tsere amen yo utlwalang haleluya I greet you all in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. We We proceed with the proceedings of the funeral. This is how we are going to start. The book of Thessalonians, First Thessalonians chapter 4. We will read verse 13. Praise the Lord. Amen. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope.
Because as we stand here today, jaaka re eme ha gompieno we have hope. re na le tsholofelo The word of God has spoken le hokola modimo le buile that because Jesus died, ka lebaka la gore Jesu Kriste o na he was buried a bolokwa and he rose again. a tsoga gape mo baswing He is alive. o a tshela That is our hope. mme ke yone tsholofelo ya rona And Paul says, mme Paulo o tswelela a for re if we believe that Jesus died ga re dumela gore Kriste o na and swa rose again, a ba a tsoga gape mo even baswing so them also which sleep in Jesus. mme le bone ba ba robetseng mo go Kriste ba Listen to these words very carefully. re etsa mahoko a sentle The Apostle Paul says, moapostolo Paulo a re even so them also which sleep in Jesus. le bone ba ba robetseng mo go Kriste Jesu There's a difference between somebody who sleeps in Jesus go na le pharologanyo ha gare ga motho yo o robetseng mo go Kriste and Jesu the one that does not know Jesus. mme le yo sa ha gare ga yo itseng Jesu le yo sa itseng Jesu The scriptures are talking about those who sleep in Jesus. dikwalo di bua ka ba ba robetseng mo go Kriste Jesu Because we are witnesses here today re ba supi ha gompieno that these two, gore ba babedi ba that we are laying them down today, ba re ba tsenyang mo mmung they gompieno believed in Jesus. ba ne ba dumela mo go Kriste Jesu And the Apostle Paul says, Paulo a ba tswelela ka gore we say unto you, ke le ra ke re even so them also which sleep in Jesus le bone bao ba ba robetseng mo go Kriste Jesu will God bring with him. modimo o tla tlisa le ene For this we say unto you re go ra re re by the word of the Lord, ka lehoko la modimo that we which are alive gore rona ba re tshelang and remain unto the coming of the Lord ba re tshelang re emetse go tla ga morena Jesu shall not prevent them which are asleep. ga re ka ke ra kgoreletsa ba ba robetseng Hallelujah. amen We will not prevent them which are asleep. ga re na go kgoreletsana le bone ba ba robetseng For the Lord himself morena ene ka boyena shall descend from heaven o tla tswa ko legodimong la with a gagwe shout, ka go galaotega mo go golo with the voice of an ka archangel, lentswe la moengele o mogolo and with the trumpet of God. le ka lonnaka la modimo And the dead in Christ, mme bao ba ba swetseng mo moreneng not just e dead, seng ba ba suleng but hela the dead in Christ mme ba ba suleng mo moreneng shall rise first. ba tla tsoga pele a Hallelujah. modimo a bakwe Then we which are alive mme rona ba re santseng re tshela and remain on the re earth santse re le mo lehatsheng le shall le be ka kwana caught up together with them re tla tsholediwa le bone bao re ya go kopana le ene in the clouds. mo lerung Hallelujah. Hallelujah. To meet the Lord go kopana le morena in the air. mo lehauhaung And so shall we ever be mo re tla nna jalo ka bosakutleng with the Lord. le morena Wherefore comfort one another a re yaanong kgothatsanang with this word. gomotsanang ka Be magokoa comforted today gomotsega that as we gompieno are laying them down, gore yaka re ba tsenya mo they are mmung waiting for the trumpet. ba emetse go galaotega ga lenaka la And by the morena power of the Spirit of God, mme ka maatla a moya wa because they modimo have received the Spirit of ka God, gore ba amogetse moya wa when they modimo believed, ba dumela the Holy Spirit ba dumela mowa o will boitshepo. cause them o tla ba dira for us. ba tla tsholetsega pele ga Hallelujah. rona ba tsoga pele ga We are rona laying them down today re ba tsenya mo ntlong ya bogelo gompieno with these words of hope, ka mahoko a tsholofelo because we know very soon, ka gore ra itse gore very soon mo nakong e khutshwanyane, mo nakong e khutshwanyana soon and very soon, ka nakong e khutshwanyana it's not so far, ga go kgakala it's not so distant, ga go kgakala le eseng but soon and very soon, mo nakong e like the khutshwanyana pastor was preaching in church, jaaka morutiana a bua ko we kerekeng will see them re again, tla ba bona gape but in new bodies. mme yaanong e le mebele e mešwa a Hallelujah. modimo a bakwe So don't be ignorant of this fact. jaanong o se ka ikgatolosa kgannye And even when you cry and weep, le ga o lela o utlwe botlhoko know that there is hope. itse gore go na le We tsholofelo are laying them down today re ba tsenya mo ntlong ya bogelo gompieno with these words of hope ka magoko a tsholofelo that soon and very soon ka gore mo nakong e sa eng kae the trumpet will sound. le nnaka le tla lela They will hear it ba tla le utlwa before us.
pele ga rona ba tla le utlwa and they will go. mme ba tla emelela They will come out of this grave. ba tla tsoga mo baswing They will come out of this ba place. tla tswa mo lebiteng They le will break this place ba tla thuba ka mmu and they will come out be be ba tswa to meet the Lord in the air. ba go kopana le morena mo pheong So we are giving this words to ke you le neela mahukoa to be comforted gore le gomotsege and stand with this hope, le eme ka tsholofelo ye knowing that they are going to rise again gore ba tla tsoga gape mo with batswing incorruptible bodies. ka mebele e sa leswadiwang a Hallelujah. modimo a bako So as we allow the trumpet to blow, jaaka re letlelela lenaka go gelebetega we will allow them to go down. re tla ba letlelela go ya tlase amen We love you, 2023. Yeah, no. That's all right. Okay, let's pay attention. a re lebeleleng
Let's all sing together. Hallelujah. We are just about we finish with this word. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. For this corruptible must put on incorruption, and the mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and the mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the same, as it is written, death is swallowed in victory. Say hallelujah. Death is swallowed in victory. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? The sting of death is sin.
mutsunetso wa leso wa boleo ke leso. And the strength of sin is the law. Me phenyo e mo modimong. But thanks be unto God, Re leboga modimo go ntse who ya. gives us the victory Yo re hang phenyo. through our Lord Jesus Ka Christ. Jesu Kriste. Hallelujah. Ha modimo a ba. Now we can allow the family can come, those who are coming to put in whatever they want to put le baratiwa ba ba batlang go laela before we close. pele ga re tswala. Hallelujah. You can come near, you can come near. We can start praying now. Ayo,
Haselarona ditsala lefatshe lena haselarona lefatshe lena haselarona ditsala rena le legae kwa legodimo
Baba di tunya kira bat. Ya nomba. Berarti nah. O tshotswe ka di 25 tsa December 1976 a re tlogela ka di 29 tsa April 2024 go bolokwa gompieko ka di 4 tsa May 2024. Amen. Grave number. Thank you, Malome. But then what's that Maloma go Thandiwe? Ke nna Maloma go Thandiwe. Se ka la khamela go teke MC gape ke Malome. Ke thato a modimo. Motolo wa mo bidiwa Thandiwe bote ke gapilwe. Sunrise 10 May 1997. Sunset 29 April 2024. Burial 4 May 2024. Amo a go re ka giso. Amen. Ya no ba ke se ba ka sa ba rutiano. Ino so ke se ba ka sa rangwane. O late mo mola pele. Re mo go le rangwane. Ngala botsadi. Mo be mo ya botsadi bo ka bobedi. Sa nta ke le bogela. Senkile nka se bona mo biking e. Tsa ke re se re tsentse mmoko o le nna
ke kgone go gomotsega ka le re tshwereng ka teng beke yotlhe go itlhela nako e re kgona go ba bana ba rona ga ba leng teng ga ke re le ka moso le tswele le re tshweregela yana ga gona le go gongwe le rongwe re ka tswa re sa tsamaisa sentle kana re positse teng le tla re itshwarela sengwe le sengwe re tla baakanya poso e irwa ke batho e bang ka ngwe ke batho ka go ithuta se tsamaiso ya tiro tse di dirwang then mafoko a bogelwa ke a bang ke gore ga re tswaga go iwa ko lapeng ke seng kwa kerekeng. Thank you. Thank you, Ramolo. Sebaka ke sa mo. Amen. Hallelujah. Right, so re tlo tsa tshegofatso apostle ba gitor tsala tshegofatso mme a ropele a se kutu ba ka lengwa ba opela ba tsentse mashete ropele pina bofelo be re tsa tshegofatso. Yawa lembe yawa Papa, o modimo kgosi, o mothodi wa legodimo le lehatshe rra. O modimo rra, matho a rona a ikantse wena Jehova. Matshelo a rona a ikaegile mo go wena kgosi ya dikgosi. Rra re lebogela tsotlhe tse re diragetseng beke yotlhe morena. Re lebogela nako yotlhe ya re ntseng ga batshe ra buisana ra dumalana ra seka ra dumalana mme re ntse re tsweletse pele kgosi. Ra re ne re tlogela bana ba gago ha mmoloki ha re ba tlogela mo lehelong le re kanela lehelo le rra mabitla otlhe ka bobedi ka madi a morena Jesu ra re a baegele ba modimo rra ka nako tsotlhe ba nne ba lebeletse rra re go lebogela bonteje gago lerato la gago mautelo botsoko a gago go di le santse re le bathonyana re sa itse le gone go rapela wa re rata wa re ruta go rapela morele mme mo tsatsing le tshwana le rra re tsaya mewaye re lebogela gore e be le moateng sa letsogo la go la moja kgosi go sena ope o ka bantshang mo go lone morele ra re lebogile re a go tsholetsa re a go galaletsa rra mme re lebogela le botlhe ba ba tswang ga ba tsamaya mesepele e meleele modimo ra re a mautelo bothoko ago a ba okame kgosi morena a letsogo la go le legolo le ba dikologe morena hemela lehatshe le mo meweng ya dikotsi Jehova hemela matshelo a rona kgosi mo meweng ya dikotsi ka leina la morena wa rona Jesu Kriste ra re a leboga re a rapela amen. Re ntse botsadi re ka boela ko lapeng re emele balwetse e mara balwetse ba tsopele botsadi Thank you, man. balwetse ba tsopele botsadi
That's where the wife is. Yeah. And the same department. Vamos,